Ekipa, dobar dan, dobrodošli na kanal Radio Moto Adventures. Danas imam priliku, zahvaljujući Novemi, probati jedan zanimljiv motor. Radi se o relativno novom motoru, o tehnološkom iskoraku koji je Royal Enfield napravio nakon dugo vremena, upravo sa ovim agregatom. Riječ je o motoru Royal Enfield Guerrilla 450. Pa evo i mojih dojmova tog motora. Riječ je o jednocilindričnom tekućinom hlađenom 452 kubičnom agregatu koji se naziva e-Sherpa. Okretni moment mu je 40 Nm pri 5500 okretaja, a snaga mu je otprilike 40-ak konja. Ima ride by wire gas, ima dva načina vožnje, eko i performance. Što se tiče prednje vilice, to je šova vilica 43 mm, stražnji monoamortizer s podešavanjem prednaprezanja, prednji disk 310 mm, stražnji disk 270 mm, dvokanalni ABS. Masa samog motocikla je oko 185 kg s tekućinama, a visina sjedala 780 mm. Spremnik goriva je 11 litara, a razmak od samoga tla je 169 mm. Kotači na ovom motociklu su 17 sprijeda i 17 cola straga. Idemo ga malo provozati pa da vidimo kako se ponaša u vožnji. O da, dragi moji, ovo je jedan lijep, udoban motorić, moram priznati. Spustit ću malo kameru da bolje vidite. Jako udoban. Ne znam od kuda krenem, evo, mogu krenuti od sjedala. Sjedalo je iznenađujuće udobno. Za razliku od onog Meteora 650 kojeg sam nedavno probao, ovaj motor mi se čini da ima bolju amortizaciju i udobnije je za vožnju. Iako je to mali gradski roadster koji je zamišljen da se može lagano probijati zbog kratkog međuosovinskog razmaka, da se može lijepo i lagano probijati kroz gradsku gužvu, s njim možete bez problema krstariti, evo i na nekakve dulje relacije, na subotnje i nedjeljne izlete. Ne znam kak je, vjerojatno od traga nema baš puno mjesta suvozač, ali vozačko sjedalo je zaista udobno. Prelazak preko rupa, amortizacija, jako dobro. Motor je jednocilindrični, to je njihov novi agregat s kojim se vole hvaliti i pohvaliti, jer je zaista veliki tehnološki iskorak u odnosu na one stare Himalajane. Recimo ovaj agregat se isto tako ugrađuje u Himalajana 450, ima svu elektroniku, 4 ventila, ride by wire je gas, 452 kubika i 40 konja i vrlo je elastičan motor. Moram vam reći da povlači, evo sad sam u četvrtoj, 3000, ja ga stisnem i on lijepo povlači iz 3000 bez ikakvih problema.
Ima 6 brzina i sasvim dovoljno okretnog momenta za tako mali motor. Zaštita od vjetra ne postoji, ali moram vam reći da me uopće ne smeta. Vjetar me uopće kod ovog motora ne smeta, znači tako je napravljena ta nekakva aerodinamika da meni, evo tu, bez obzira što nema zaštitu od vjetra, to ništa ne smeta. Što se tiče okretnosti, upravljivosti, a nije baš najupravljiviji, onako osjećam da je malo tvrd prvi kraj, da ga je teško rušiti, ali kažem, to je mali motor, on ima 180 kg i nije ga nikakav problem voziti. Kažem, samo ono, sitnice, detalji, onako je malo manje upravljiv na prednjem dijelu. Jako dobro amortizira. Mjenjač vrlo precizan. Što se tiče vibracija, evo sad kad ga malo jače nasviram, onda osjetite nekakve vibracije tu na lijevoj strani, oko tanka, pod nogama, na fuzićima, ali ljudi moji, to je jednocilindrični motor od 450 kubika, hej, odličan je. Ja vam kažem samo one detalje koje primjećujem. Ne kažem da bi me to smetalo, nego jednostavno ono što primijetim. Jako lijepo leži u zavojima, ne mogu reći. Šta se tiče kočnica, disk 1 sprijeda i straga, da vidimo. ABS odlično koči, nemam nikakvih primjedbi. A sad ćemo poštara pozdraviti. Gospon poštar, on vozi nekakvog skutera ili elektriku. Jako mi onako retro izgled ima. To je ono što mi se sviđa i što ja tražim od motora. Recimo kad bi kupovao neki drugi motor kao drugi motor, to bi onda bio čak ovaj radije nego onaj Meteor 650. Meteor ima jednu prekrasnu onu retro baš štih, a ovaj je ono retro iz 80-ih, ajmo to tak nazvati. On ima slipper clutch assist. Evo, ne znam što još nisam spomenuo. Položaj sjedenja. Sad ću vam reći što se tiče položaja sjedenja. Ovaj položaj sjedenja meni odgovara više nego na onom Meteoru. I taj položaj sjedenja plus mekše sjedalo i mekša amortizacija meni ovaj motor više odgovara. Baš jedna dobra malena, onak manja priča. Motor je sasvim dobar i sasvim dostatan. Uopće nemam potrebu za nečim jačim. Dobro, da, imam potrebu za nečim jačim kad je u pitanju preticanje kamiona i šlepera, tu vjerojatno imam potrebu za nečim jačim, ali što se tiče ovako
normalne neke vožnje, ovo je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Povlači u svakoj brzini, znači vi uopće nemate potrebu za nekakvim šaltanjem pretjeranim. Ugodno me iznenadio, ugodno. Mali ljepotan, evo ja bi ga prozvao mali ljepotan. Još jednom da se vratim na taj fantastičan položaj sjedenja, evo staću tu da pogledamo zajedno. Mijenjač vrlo precizan, vrlo precizan, noge u odličnom položaju, meni na moj 178 izvrsno. On ima i centralni nogar. Stavio sam ga u eko mod, pa da vidimo sad kak ide u eko modu. Vjerojatno ne vuče tak lijepo. Ide on i u eko modu. Ho, ho. Da, ne znam šta je eko mod, ali fenomenalno ide i u eko modu. Odličan motor, ljudi moji. Košta ispod 6000 eura taj motor novi. Misliš šta reći? Jako dobro i jako udobno. Evo, čak i za duga putovanja ništa ne bih imao protiv. Znači, evo, to je onaj dio priče koji ja uvijek govorim. Motor moraš probati, moraš na njega sjesti i moraš vidjeti jel ti paše. Znači, ovaj motor je meni sjeo na prvu. Evo, odmah smo se prepoznali. Lagano kruzanje. Ma kažem, iako je predviđen kao nekakvi gradski motor, ja ne bi ništa imao protiv njega kao kruzera i na duljim putovanjima uopće nije kompliciran za vožnju. Ne kompliciran, nego je čak i udoban, evo. Dobra amortizacija, odličan položaj sjedenja, izvrstan mali motor. Ako vam ne treba više, ima i dovoljno snage. Ako vam ne treba više, ja mislim da je to. Ne morate razmišljati dalje. To je to, dragi moji. Ako volite ovakve sadržaje, razmislite da zapratite kanal Radio Moto Adventures na YouTubeu, Instagramu i Facebooku i do nekog idućeg videa, do nekog novog testa, do neke nove vožnje.
Bok!